Салом алейкум бардорҷино. Ҳама кас ҳастазин хубен, корборон асоз. Ирӯза видеода обмен мекунем. Увеличить мекунем бо аккаунтарда худам. Чанд қабат видео накарда будам, барои ки обмен мекардам, вобот мекардам, обмен мекардам, вобот мекардам. Ҳозир бо обмен мекунем. Не, аввал увеличить мекунем, ба обмен мекунем бо. Ссылкаи мирғаки таги видеоёнам бардора будорен регистрация кунед. Бояд дига ки последнее время мирғак бе VPN надромаеса. Барои ҳамин ин VPN скачат кунед. Ина VPN дидесен. Ҳама VPN нест, Planet VPN. Чикор мекунем бардора? Медорем пиштивой лимит 5850 мехарем. Якта дута 50 якта дута сетанера харидем. Антноид мекунем. Медорем продажа монета. Чӣ хеле ки диден 725 000 шид. Медиқем продать 228 000 японец шид. Курси 31-47 кади. 4 рубл доход мехесад. Иншалло ки бо видеои ояндада бо мехезнем. Просто камтар ма обмен мекардам, вывод мекардам. Ҳозир аки бо дальше мехезнем, бо иншалло ки ҳамаша нишон медам. Дроем бардора регистрация кунед, заказать выплаты выводои кардагим. Бе ягон камоди вывод мекунад. Бе ягон проблема. Ҷои выплаты. Ҳозир ма склад бидорам. Продажа бикунам тухмро. Баъд продажа яиц мекунам. Продация. Ба бардора VPN обязательно, барои ки последнее время намедонам барои чи без VPN надромаеса. Ҳамин VPN скачат кунед и даромадаи корро сар кардан гиред. Нашод чӣ кор кардан кор? Ҳамаша дар видеои пешинам гуфтагӣ будам, ҳамаша фаҳмондагим. Просто шояд миллион бор повторя накунам. Ҳамаша дорем бинен, иншалло ки мефаҳмед. Ҳама дар хайр, дар паноҳи Худо бошед.